ngiyakutshela namuhla ukuthi into ekwenza ube yikholwa langempela noma ususindisiwe noma usushumayelile i-altar onalo ngoba isitha sizokuthusa ukushumayela kwakho kakhulu sizothuswa i-altar onalo ukuthi yazi noma ngibuka ngibona umlila ngikwazi nalokumbheka ngoba lo muntu meseyedwa abethandaza yazi umthandazo uyigugu lamakhono ukuthi umthandazo ila sisola khona amandla yesithi ngasho ukuthi it is a power reservoir uma ufuna ukuthola amandla uya emthandazweni and uma ngekasebefuna ukuhlasela uDaniel ithi iBhayibheli baqondana nento anamandla kuyo bamnike bamgudla emthandazweni izwake lithi iBhayibheli ke kathi bekhipha isimemezelo owenkosi sokuthi uma nje umuntu nomuntu esizweni ekhothamela eninkosi uyabhujiswa lithi iBhayibheli wabuyela endlini njengokujwayelekile waguqa wabhekisa amehlo akhe eJerusalemu waqhubeka waphakamisela amehlo akhe kuNkulunkulu waqhubeka ngokubamba ukuthi la engikhona la enginamandla khona uma bake bangisusa emthandazweni angisenamandla so uma ngifuna ukuba namandla ngihlala khona emthandazweni ngizothi mina umthandazo unamandla ingakho laphaya uNkulunkulu bebhala uthi umlile altar ohlala uvutha njalo ungaqima kusiyona into yokucishwa lena umthandazo uthandaza ufuna uthandaza ungafuni uthandaza ukhathele uthandaza ungakhathele uthandaza kubheda kini noma ngabheda ngoba kusiyona into yokusuka kuyo ngoba amandla akhe atholakala emthandazweni yabo ufuna ukuba dangerous uqile emthandazweni ufuna ukuba intela qile emthandazweni ufuna ube inkinga qile emthandazweni ufuna isigodo sesitha sibe nenkinga ngawo qila